malo žuri, čoveče, ja stvarno ne znam. Da radi ti u policiji su ti spon za mene, znaš šta? Jednu za veliku, jednu za ću muša, ona sad ne znam. Sad samo Don Cafe. A to? Vrhunski kvalitet zaslužuje vrhunski izgled. Samo Don Cafe. Don Cafe inspiriše život. Niže kamate, manje mesečne rate, duži period otplate. Relax krediti, Pireus banka, otvorena za vas. Za maksimalni volumen od korena prema vrhu vlasi. Nivea pena za volumen kose. Za one koji od svoje frizure očekuju više. Nivea linija proizvoda za volumen kose. Carnex, ime sa dobrim ukusom. Sjaj, mekoća i volumen u jednom laku za kosu. Trovremenski Taft Complete. Prvi proizvod za oblikovanje kose za mekoću poput kašmira, sjaj poput bisera i primetno veći volumen u svim vremenskim uslovima tokom celog dana. Novo Trovremenski Taft Complete. Od Schwarzkopfa. Kako da uvećate vaš novac? Koliko ste puta čuli da se para na paru lepi? Mi predlažemo, odaberite Hipopak, dobijate tekući račun, bonus na štednju od minimum 10%, bolje uslove keš kredita, revolving Visa karticu. Hipo Alpe, Adria banka. Uložite i umnožite. Većina čistača prašine samo diže prašinu i ona se ponovo slegne. Ali nema spasa od novog Pronta Piumini. Duga paprijasta vlakna stvarno sakupljaju i zadržavaju prašinu. Drška se može produžiti toliko da se dosegnu i najneobičnija mesta. A kada se vlakna isprljaju, samo ih zamenite novim. Novi Pronto Piumini. Lovac na prašinu. Novo od Schwarzkopfa. Šauma linija za oporavak i negu obnavlja oštećenu kosu i čini je i do 80% jačom. Novo Šauma linija za oporavak i negu od Schwarzkopfa. Dače da uzme kredit za stan. Da. Stambeni krediti Eurobanke sa kamatnom stopom od 4,35% i jednostavnom procedurom. Vreme je da kažete da. Vaš savjetnik za stambene kredite vas očekuje u najbližoj ekspozituri. Da. Eurobank i nacionalna štedionica.